It's Mega Grace on Vuma FM, Adult Radio for the Young at Heart. 5 minutes before 6. Alesi sikhathi ngisuke sengithi bamba sengiyavala ekseni, bamba ke sengiyavala before uqala usuku lwakho namhlanje. Bamba ekseni sengiyavala incwadi ka 1 Samuel chapter 17 uverse 38. Saul wamembathisa ezakhe ingubo, wamfaka isigqoko sethu sekhanda, wamgqokisa ibhantshi lensimbi. uDavide wabhinqa inkemba yakhe phezulu kwezambatho zakhe, wazama ukuhamba ngokuba wengakayilinganisi. uDavide wathi kuSaul, anginakuhamba nalezi azingilingani. uDavide waseyisikhumula. Cela ukukhuluma nawe namhlanje lithi iBhayibheli la uDavide wayezobhekana noGoliath ezolwa naye, babona sengathi akaqualify, babona sengathi akanawo amandla ukuthi ngamelana noGoliath ophambi kwakhe. uSaul wasomnikeza ibhantshi lensimbi, wamgqokisa lona ibhantshi lensimbi, beyitshela ukuthi uzokwazi ukunqoba mayefake lona. Wathi umfana uyazama ukunyathela ukuya phambili, wahluleka, wangakwazi ukuthi aqhubeke ayolwa nebhantshi akalifakile. Noma kwakubonakala sengathi lizomsiza leli bhantshi, kodwa wabona ukuthi ukuze ngikwazi ukunqoba kukhona izinto kumele ngiyishiye, ukuze ngikwazi ukuthi ngimilane nesitha sami kunebhantshi lensimbi engilifakile okumele ngilikhumule ngilibeke phansi. Walikhumula leli bhantshi wasuka uhambe yonqoba. Ukube kuthiwa uDavide waqhubeka wahamba nebhantshi eligqokisiwe, mhlawumbe namhlanje ngaba sikhulume ngaye sithi uyiqhawe wahlula uGoliath. Mhlawumbe kube kuthiwa uDavide waqhubeka nebhantshi ababemfake lona, wayohlulwa abulawe yibhantshi akalifakile. Kunabantu abaningi abahamba kunamabhantshi abawafakile ezimpilweni zabo, asebenzela amabhantshi bangakwazi ukwenza nokufika la uNkulunkulu afuna befike khona. Abanye bafaka amabhantshi ensimbi kuyimisebenzi yabo, make wathinta umsebenzi wakhe umuntu uvele ibone sekhukhumele semkhulu engafuni nokungeniswa umuntu. Kuyenzeka amabhantshi esiwagqokile esibambezele azasihlukanise noNkulunkulu, azasende singafiki na kwi-assignment. Namhlanje kusena ke wenza self introspection, ubheke ukuthi awekho yini amabhantshi ensimbi wafakwa abantu, namabhantshi ensimbi oyifake wona azophazamisa ukuthi uhambe kahle ohambeni lwakho, akwenza ungangeneki nakubantu, akwenza ungazwakali, ungathandeki nakubantu. Ake ubheke ukuthi azikho yini izinto abantu abagqokise zona eseyikwenza ukuthi ungafuni ukufika endaweni uNkulunkulu afuna ufike kuyona. Kuyenzeka abantu besigqokisa amabhantshi besinikeza ama-titles besishele nezandla size sibone sibakhulu, kanti ibhantshi abasigqokise lona elizosinikeza inkinga endleleni. Zikhumula ingubo ongayinikezwanga uNkulunkulu. Abanye nje bafaka amabhantshi omona enhlizweni zabo, make wabona umakhelwane ethenga osofa abasha naye uzephoqeleke ukuyokhipha ukuyokwenza lona engaqondile ngoba ufuna ukukhombisa umakhelwane ukuthi nawe uyakwazi ukwenza. Ibhantshi lensimbi ulifakiwe likhumule ukuze uzokwazi ukuthi uhambe kuyipace yakho, unqobe ngendlela yakho. Omunye makwabona omunye promoter nje emsebenzini akasamkhulumisi, akazi ukuthi kwenze njani. Ibhantshi lensimbi elumona olifakile likhumule ukuze ukwazi ukunqoba. uDavide akanqobanga esalifaka ibhantshi, kodwa walikhumula, walishiya phansi. Kunezinto zakhe ezikulindele kodwa zidinga ukuthi ukhumule leli bhantshi lokuyiphakamisa, leli bhantshi lokuzenza ngcono, leli bhantshi lokuyibona ungafani nabantu, ungcono kunabo. Ngenxa nje ukuthi nje unomsebenzi, ngenxa ukuthi nje unesikhundla esithile ebandleni, musukuba nebhantshi lokukhukhumala ngoba lizokubuyisela emumva. Khumula ibhantshi olifakile lensimbi. uDavide wanqoba eselikhumulile ibhantshi. Kunabantu abaningi uNkulunkulu afuna ukubaphakamisa, kodwa basafaka amabhantshi athile ensimbi, basafaka amabhantshi athile ensimbi okuyibona bengcono emphakathini kunawo wonke umuntu. Ngale moto nje onayo usuyibona ungcono udlula bonke ogogo basendaweni. Ngale moto nje eyodwa onayo usuyibona ngathi ungcono wena la ekhaya. Mabekhuluma abanye abantu babona bengelutho. Khumula ibhantshi lensimbi, ngeke ufike la uNkulunkulu akafuna ukukufikisa khona. Awu ngesalali nje yodwa nje oyitholayo ngenyanga, akekho umunye umuntu osekwazi ukukhomenta lana emphakathini ngoba khona wena. Ibhantshi lensimbi elizokubambezela. uDavide walikhumula, wasiwahamba wayonqoba uGoliath. Kunesipho ngeke uyinqoba usafaka ibhantshi lensimbi. KunoGoliath abazokuhlula for 10 years ngoba kukhona ibhantshi lensimbi osalifaka liyakubambezela, liyakusinda. Vuka namhlanje uthi uNkulunkulu ngikhumula ibhantshi lensimbi engilifakwe ngabantu, ngayifaka kwanami uqobo lwami ukuze ngikwazi ukunqoba. My name is Khumula. You are blessed, you are favored, and you are set apart. Good morning.